Diporni Damsha Tamwi Tongkha Habanok Tabuk Bo Tala Khachijak Rajapur Panchayat Habanok Shantir Bazar Bukhaste Bogafa Block ni Bising Khachijak Rajapur Panchayat Habanok Tala Khachijak Panchayat ni Secretary Subrata Nath Tulsi De Tei GRS Pramod Riang Shoilen Riang Shalbrum Burum Panchayat Habanok Leri Fayogni Kokshil Jamu Naikol Jagya Kaham Panchayat Habanok Jorabo Fiok Jagya Samung Nangai Fainai Rok Bukjaki Fli Thangpai Unogo Kebaba Nangmani Certificate ni Bagai Fayo Kebaba Job Card Kebaba Abas Yojana ni Bagai Panchayat Habanok Khachigi Fayo Phiaba Panchayat Habanok Faikeno Tala Khachijak Nogo Kerei Kebo Amchaini Tongnai Rokni Kokshil Chamung Tongkosang Lukurogni Tax ni Rangbai Panchayat Habanok Sebok Khlai Tongnai Rokno Tal Brum Brum Rijago Rang Phiaba Rangnawi Bo Phaya Habanok Hapangni Raido Tongo Habanok Fungni Damchi Jorni Simi Phiok Jaknai Hnei Phiaba Panchayat Secretary Subrata Nath Tulsi De GRS Pramod Riang Tei Shoilen Riang Hapangni Raidano Guideline Rokno Subailai Tongkha Diporni Damsha Tamwi Tongwi Bo Habanok Phiok Jagya Habanok Tala Khachijak Biang Thangka Bogafa Block ni video Biang Thangka Tang Bedingni Tang Phang Nugui Boda Nugya Sungmung Kotor Singsa Samunang Payment Kini the Ponchera and Doxan Paja Payment Visingo Borokisha Paitagado Payment Visingo Boroshaw Secretary Family Borokhaw Bologo meeting to the Temasa Paneco Boribo Palia the Jeras of Bokaya the poison of Paitaka Samunang Dolbargona Paitaka Samunang Borok in Malaya Kisa Mane Satu Jolata Tamwi Bogu Bondo Khachijak side market. About to some senior town boy Bondo. दादी हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे। फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव जय सोमनाथ विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने।